Ini kabu nama di coalition government. Lada UCM open ia kan ni kan demand sejongi ngatarakan AUEP lada PA jagari bejak menrir dak ma PUN nani withdraw no nani government. Ni ko bani I ka true caller jong KMLA jongi hatu pidan ka side jong sarkar ban lek ban pha ban set yap ya wa chures ni pidan ka side jong pai ba bangi dawa justice bangi dawa ban suspend ia kini kita kau option orang lagi kena ia ki MLA ki badan hapo ka opposition maki ki amba kinsa rai kini kamat hapo house ti nanga shu lani ngina le jong suru mulai ngi i ka wei kum de balada ini isu barin ban pintable hapo ka house ka long ka jingle ran embaras ya kini government MLA tinggal ngit scam kumba u CM menkong ulang banyak ni ke insiden kebakut plis haka kalain tereng ngin sa conduct la kami judicial inquiry here hadin ka tupani swi ling bakal sur jongi no mulai uhapan ya menjur lang ling bakal ka independent judicial inquiry tinggal ngit ru mentang ngelai I hini ski berada bawa 6 lah uang ban suspend ikini kat ba 4 dan inquiry tinggi I baringi don gaji kermen ba usiam un sa pai biang ia kata kajingkran ke jauh dah ke bawah yang menjur lang bat ngi kum kasur no mulai ling ba kajingkran jong pi ki MLA nak ki constituency prepare but pro election ki MLA sku ba ban chim begini kamata seriously wan nom chim begini kamat ka ba kam kai namar kani kam ta tangi no song jeni mulai rega kita ya ka ya ki bon teli kisnong hapo ka brehni tra kala banja biang lesila dengan laban le dan ki MLA jengi kim le kalau banja sepuluh duduk janja, kalau banja sepuluh ribu, kalau banja sepuluh orang sekalian, dan desi kiri pergi cukup.